atora agapapuro akashaka, hari ibibazo musoma, so ibibazo umuze buri wese atora akashaka, akushaka nushaka usengura utora akushaka, so ikibazo kiriho ugisubize, nugisubiza ndasaba ikintu kimwe gusa, one thing, do not include money. Creating a billions by solving a problem, but we can never create billion by finding money. Yes, I know we need to have money, tugomba kugira amafaranga, tugomba kugira but we need to solve a problem first. Ndasaba ko buri wese afata agapapuro kamwe kamwe. So they can hang it in. So yeah, my question is, what's your plan for the people? So my answer to this question is, gufasha whoever I can, help whoever is in need. My question is, what do you wish to become in the USA, and how is that going to help people? So I wish to become an environmental scientist, or maybe an analyst, but my things will be focused in the environment and the earth. And I think the way it's going to help the people is basically, this is the world that we live in, and the environment affects everyone. So if there's a problem, it's going to affect someone in a different country, which is also going to affect you also. So the way it's going to help the people is to go and support others, and also their health as well. Shaka kugira ubumenyi ngo ngeri wacu nanjye nzaba mfite experience nk'ibyo nabashije kumenya hano. Yeah. Thank you. What is the most important thing you plan to do for the people? Ubu ngubu icyo planning gukorera for the people, no kubamenyesha the new perspective. Are you gonna do that? I plan to. But is that your purpose? Yes. Ikibazo canje kiravuga, what is your why for your life? Mu buzima umuntu abatekereza byinshi ashobora gukora cyangwa se ibintu umuntu yakora kugira ngo bifashe abantu. Kimwe muri ibyo ndakeka ko ari kubera umugisha abandi. So mu buryo ngarutse ku kibazo kigira kabiri, how this is going to help people, mu buryo byofasha abandi, ni za mbuto wenda ziba zabagezeho. So kugerageza mu buryo nshoboye cyangwa se muco mfite, cyo mbona mfite natanga iki kintu nimba ngishoboye, ngakikisha yuko ujya umuntu unkeneye gufasha cyangwa se ukeneye kijya kintu anshoboye kumuha kimugeze kandi kikamugirira akamaro mu buryo ahura nanje akeneye ikintu naba ngishoboye. So urashaka kuba umugisha ku bantu mu gihe bagukeneye. Is that what you're trying to say? Yes, kind of. Okay. He's saying that what's your purpose for the people? According to me or myself, what I think about this, we're born by purpose, and we live for purpose, and after living, we will die. So everything you have, maybe your ideas, maybe your physical strength, like, so whatever you have to
contribute to the community where you are living, to support the people to achieve their needs. Thank you, Aida. Thank you. So you're gonna be there for the community? Yeah, like that. Okay. Aravuga ngo what do you want to accomplish in life for the people? So icyo nshaka gukora ni ikiri ku mutima, nicyo cy'ingenzi gituma ugira umwete wose, kuko ukurikije kitari ku mutima wenda biragora cyane gukora ibintu udafite umutima wabyo. So kanje wenda nk'urubyiruko nuko nivuga butumwa cyane kugeza mu bantu bose, kuko twavuze ku bantu bose isi yose utitaye ku bwoko, wenda bijira ku bwoko, wenda hari ibindi twari kuvuga kandi twokora mu buryo busanzwe, ariko ubwo ari kubw'abantu bose no gufasha nyine, ukeneye ubufasha, ukeneye ikintu ukaba ugishoboye kandi ugifite, so nabyo ni byiza mu buryo bwo kwera imbuto nk'umukristo cyangwa se muvuga butumwa. So ni kuko murakoze. Question yanjye iravuga ngo who do you want to become for the people and how you planning to do that? So ikintu cya mbere nshaka kuba ku bantu, ndashaka kuguma kuba uwo ndiwe, simpinduke kwitwa undi muntu kandi ntariwe, kiyerekana kuba undi muntu kandi atariwe njewe. So njewe on my side ndumva ko nkeneye gukomeza kuguma uwo ndiwe, ngashaka nkifuza gucreating ikintu kimvuyemo ako sinkwete koko runaka arimo kugikora. So ikintu nimo nova ngo guplaninga ku bantu, question irimo ka questions zibiri. Ikintu nova ngo nje nifuza guplaningira abantu, no kwifuza ko umuntu yakomeza mu kintu arimo kuruta kwigira fisto wo hanze ariko ntigire fisto w'indani muri we. Hari igihe nshobora kuvuga ngo nshaka kwigisha nkabibwira abantu ariko bitandimo kwigisha, aho ngashaka kubikora nk'uko fisto abikora, icyo gihe mba ndi muri wrong way. Ariko nshaka kuba muri wrong way ntabwo mu kintu cyanje kiri muri simple gitoya ariko kindimo nshaka kugeza ku bantu cyangwa se nshaka guhindura abantu. Murakoze. Thank you guys. Ibisubizo yanyu biri accurate. Murakoze cyane. Ikibazo ciwe ni reka ndebe. What's your original plan in the USA for the people? Ntabwo uri ku mashuri? Ibyo uri kwigira niki? Nursing. Yeah, you're gonna nurse people, whatever it is. What? That's the most. You can do that. You can do that. So ibi bibazo byose birasa nako biri kuri point imwe gusa, ikintu ushaka gukora. Impamvu nazanye ibibazo cyane ya nyuma narangiza nka mu mwanya. Impamvu nazanye ibibazo nuko nje ndibuka cyane mu bwana bwanje nkiba muri Kongo. Nakuzaho mbona umwana akubitwa ngo yagiye ku kabumbu, yagiye gukina umupira. N'ubu ngubu niko bimeze. Nakuzaho mbona umwana akubitwa ngo yakoze ikosa, a mistake. Nakuze aho mbona umuntu arangiza ishuri mu focusing, right? Nakuze aho mbona umuntu arangiza ishuri, yarangiza ngo arangije secondaire cyangwa se university simbizi, yataha mu rugo iwabo isaka mubwira ngo okay nige cyawe nawe cyo kuja kureba inka mu kiraro. Warangiza washikayo nkamamara nk'imyaka 10 ndi mu kiraro, ukaza abana bamwe baravutse batakuzi, abandi bakuyobewe ngo yarakuze we ngo yarabyibushe ngo samata se mu kiraro, akamumva nicyo kintu cya mbere cy'umusore agomba gukora. Ubwo ga n'umuntu warangije ishuri yashika mu rugo bakamwubaha, bakamumesera, bakamwubaha umusore yarangiza agashaka, ntambaza gushaka niye purpose afite nothing. Ariko mwibuke mwitangiriro igihe Imana yaremye Adam, yamuhaye ikintu kimwe cya mbere, yamuhaye umurimo. Yaramubwiye ngo uhaye umurimo wo gutegeka isi. Mbere uko agira gute? Mbere uko abona umugore. Adamu nta n'umusiri umwe yigeze atekereza ko akeneye umugore. Focus yiwe yari yo kuyobora ibintu bimusurroundings, inyamaswa, ibiti n'ibiki. Tumva ko yari afite umurimo. Ntabwo ari akazi. Wibuke ko hariho umurimo n'akazi ubitandukanye. Akazi niho ugenda gukorera umuntu, kandi mwibuke ko nta muntu waremewe gukorera undi muntu.
Imana yaratubwiye ngo tugende dutegeke isa, ko ntabwo yatubwiye ngo dutegeke abantu. Nimba wumva ko ugomba gutegeka umuntu, right? Ukumva ko ugomba gutegeka umuntu uri hejuru y'undi muntu, you're not a leader, ntabwo uri umuyobozi. Urimo kumanipulatinga, you are abusing people. Umuyobozi aravuga ngo dukore, na famiye nuko bimeze. Umugabo nimba akoze umurimo abwira umugore dukore, ntabwo avuga ngo kora. Mugiye gusa wafashe intambwe ukavuga ngo we kora, ubu urimo kumanipulating umwana wawe cyangwa se famiye yawe. Rero nsubiye iwacu barangiza tukagenda tugashaka, ntitumaze gushaka mfite umugore n'umwana, mfite inka 5, papa yarampaye 2, kazorora zikaba 5. Ubwo mbaye umuntu ukomeye, umusore bubaha mu muhana akavuga ngo nyamara n'umusore. Nange nkagera nk'imirima 5 nirwa mu mpinga. Ubwo nibwo buzima bwa ruguru, right? Which is not good. Everybody has a purpose. Mugihe waje hano muri Amerika, you have something you have to achieve. Mugihe waje hano muri Amerika ukagira 30 muri account yawe, you have to use that money to create a business. Ntago bivuze ko ugomba kuba under somebody's leadership every time, because nobody was meant to be led. Niyo mpamvu uje kukaza ukakanga. You know why? Because ntago umubiri wawe uri original cyangwa se uri originated gukoreshwa n'undi muntu cyangwa se kuyoborwa guhabwa amategeko. Niba Imana yaramye ubutakishira mu izahabu, siyavuze ngo zizagume mu cyo shaka kuvuga mugende mu managing zira zahabu ushaka kuzikora mu ikintu. Niba Imana yaramye igiti kigakura, irimo kutwereka iki? Mu gihe warushe, genda uteme igiti ukora intebe wicare, genda uteme igiti wubaka inzu ubemo. Nyamara abantu bakibesha ikavuga ngo Imana ngo yaratubwiye ngo tugende tubyare twuzuza isi. Sorry, Imana ntago yavuze ngo tugende twuzuza isi ngo tubyara abana benshi ngo buzure isi. Aho kuvuga ngo muzara abana 5 badafite icyo bari gukora mu isi, nabyara umwana umwe uzahindura isi. Avuga ngo mbyare abana 10 badafite icyo bakora mu isi, nabyara Obama uyo wayoboye isi imyaka ingahe 8. Uko niko kuzuza isi Imana yavuze. Mugende mubyare mwuzuza isi, muvuga ngo abo mubyara bagira imbuto mu isi buzuza isi. Navuga nk'umuntu waremye McDonald's, wakoze McDonald's cyangwa se Dunkin Donuts. McDonald's iri mu bihugu bitandukanye, yarabyaye karuzuza isi. Icyo ni Imana yashaka kuvuga. Tukibesha twaragize tugenda tukabyara abana 12, abana 12 tukabashira mu nka, tukabashira mu mirima. Ubwo ngo ufite ubutunzi ukabubwira ngo abana banjye ngo kubyara ni byiza. Ukaje kubona umusore avuye mu murima n'isuka ngo papa ngo natashe ngo murebe abana banjye. Come on guys, you can become anybody. Kandi mwibuke ko umuntu ushaka kukubwira icyo ushaka gukora cyangwa isi icyo only the creator, umuntu wakuremye. Tuzaje kubaza umuntu wakoze Android, telefone ya Android, the biggest secret about iPhone. Ntabwo uzaje kubaza umuntu wakoze Android ibanga rya iPhone. No, uzaje kubaza umuntu wakoze iPhone ibanga rya iPhone. Bivuze ko tukaje kubaza cyubahiro cyangwa se muhire about you cyangwa se cyo gukora mu buzima. No, ask who created you. God is the only person and you who knows who you are, not your parents or anybody.